Today, sizokhuluma ngomsamo. Yindawo lapho kuhlanganela khona abantu abaphilayo ngokwenyama behlanganela nabantu abaphila ngokomoya. Impilo yakho uyayibona ukuthi iza kahle, ihamba kahle futhi lento le yakhe. Kodwa egcineni kwakhona kukhona lazimosheke khona izinto. Ngoba kubhimbaphi? Kubhimbe emsamo. Mina ubani owenza umsamo? And abantu abadala mabengekho kuleli khaya. Kumiswa kanjani? Unesiphiwo kodwa okungesisi isiphiwo sokuthwasa. Unesiphiwo nje sokuba abe umthethi wedlozi noma abe leader yena ula ekhaya. So umsamo wasekuthwaseni oyisigodlo ulethwa ugobela. Akekho omunye umuntu ngaphandle kagobela, ngisho nomfoka gobela akakwazi ukwenza lokho. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef and I am not alone. You know what's so funny and what's so beautiful? I'm just having two handsome guys. Darlings, welcome and good day. Thank you for having me today. Thank you. We'll start introducing yourself. Who are you? Where are you from? And what's special about you? Any languages, welcome here. Okay. Hi, Siyabonga Mbatha. Sonjingase. Mthia uthiya ngenkomo abanye bathiya ngamahlahla. I'm invoking your ancestors when I do that. Ngeke ngithi mangiqala phakama mdidiyele insizwa emidwamida wena amakhensa umnyamilanga lingekho. Kedlenza ngezinye impande emthabansindi nesimohu mithi nesihlahla esingahlazi kethi benzi shinhliziyo zamadoda yabo. Ngusho abangithanda ngenhlamba abangizonda ushobe elikhulu ushobe endlula amanye shoba lenjula mthawuza injula. Hloli yesizwe siza ngemiyalo mpela magujwa besimbi wayesingambiki zathwebula ndlovu zahlanga ngosole beluzi. Ngikhuluma wena umlomo ungathethi imanga ushobe elikhulu ke lo ingane ezalwa kaKhoza. Izalwa intombi yakwaNkosi. Ngisendaweni yaseKlebhadi ngala isofa sonke eNorthwest ngumlapho indabuko ke mina. Siyabonga Mbatha. Oh, beautiful. Thank you so much as I move. Njani? Siyabonga. Ya lokhuluma uvusimuzi ngokwangubani sibongo. Ngizalwa intombi yakwaDlomo. Lapho endabuko. And igama lami lamadlozi ungwenyama ngwakamfene. From Deep Kloof. Ungwenyama wakamfene. Kunjalo. Hey, nisivile ke namhlanje ngiphethe ungwenyama wakwamfene nobaba ushoba elikhulu. Ngiyabonga kakhulu. Into engayisho before siqhubeka. Ukuba khona kwenu la kuyangijabulisa. Siyabonga kakhulu. And we don't take it for granted. On that note, today sizokhuluma ngomsamo. Today sizokhuluma ngezidalwa. Isidalwa or izidalwa. Yeah. Then masiqhubeka ngizokubuza nje okunye. Okwesithathu sizokhuluma ngemoya ethwasisayo nengathwasisi. Yeah. So before siye kudeni, your overview kulezinto esengikhulume ngazo. Asibonga. Cha asibonga isihloko baba Mbatha. Ya ngicabanga ukuthi namhlanje sizozama ukuthi sihlubo udlubo ekhasini. Kusho ukuthi ngizothi ngamanye amagama sizame ukuhlukanisa inhloko nesixhanti. Ngiyami Zulu person. I love it because nami Yeah. Wena sonjingaseke mina ngithi lesihloko sanamhlanje sibalekile ikakhulukazi esikhathini samanje lapho abantu bangasakwazi ukuqonda ukuthi ini noma mhlambe kube nendlela eziningi zokukhuluma amaqiniso ngoba kusebungomeni nasesintweni esikhathini samanje lapho uthola ukuthi abantu bayadideka uyabona manje ngiyasithanda ngoba sithinta ingqikithi yomuntu umsamo nemimoya ngoba abantu bayahlupheka emoyeni kakhulu njengoba sizokhuluma ngalokho hayi mina ngikujabulele ngijabulele nje itopic leyo siyokhuluma ngayo sike siyichache kabanzi sike sihlukanise uyabona uma
angazi noma ufuna ngine odabini Abe ngifuna ukuthi ube nje ngibambe overview. kancane Asize ubaba umfene. Yebo kunjalo. Ngibonge kakhulu mina uma kuzokhulunywa ngomsamo ngatopic yonke okhuluma ngawo namhlanje. Umsamo into ebalekile kakhulu emntwini wesintu ake ngisho kanjalo ngoba sihlukene ngithi siyazi khona abantu ababasic esintwini khona abangekho esintwini. Kodwa thina abantu besintu abendlu emnyama ubalekile kakhulu umsamo ngoba awuyilutho wena umuntu omnyama ngaphandle komsamo. Ngoba umsamo ngendlela obaleke ngakhona uma kukuthi ezinye izinto zakini azikho right kuyenzeka ukuthi lezo zinto zibhimba nje ngenxa yani yomsamo. So umsamo ubaleke kakhulu ngendlela ngathi umsamo iyona founder yomuntu omnyama. Oh wow. Hayi nizwile ke bachaza ukuthi umsamo iyona founder yomuntu omnyama. Sizozwa kabanzi ke namhlanje ukuthi kahle kahle yini umsamo? Ubani okumele enze umsamo? Umsamo ubaluleke ngani? Ngizocela ukuthi ningichazele nabukile bamakhaya. Siyabonga. Cha umsamo yindawo lapho kuhlanganela khona abantu abaphilayo ngokwenyama behlanganela nabantu abaphila ngokomoya. Ake ngichaze. Uyabona ngokwesintu uma sikhuluma ngomuntu sikhuluma ngenhlanganisela yezinto ezintathu. Umoya, inyama, isithunzi. Ngokwesintu. Umoya a physical person, a spiritual person. Umoya loyo. Bese kuba inyama a physical person, bese ishadow isithunzi ke lesikhuluma ngaso. Ngoba esikhathini esiningi ngokwesintu siyakwazi ukubaleka kwisithunzi yize abantu abaningi bangazi ukuthi isithunzi siyiphathi yakho futhi sijula kanjani. Manje ke ngokwazi kwethu asabantu esiphila emhlabeni uma uqala uphila emhlabeni oqala uphila ngaphakathi kwesisu sika mama. Umhlaba oqala la uzophila khona inyanga eziyishaka lolunye u9 months uyaphila ngala. Uthi masophuma emhlabeni wesibili ulo esiphila kuona ke lapho sidla khona kamnandi siphuza ama juice a physical material newayini umhlaba wesibili. Umhlaba wesithathu ulapho ke uma umoya usuhlukana nenyama bese inyama isiyongcwatshwa ke manje noma isibekwa ethulini lomhlaba. Bese ke sekuphila kuphi emhlabeni wesithathu. Lo mhlaba wesithathu lo uma uzohlana nomhlaba wesibili kuba ne-connection. Iyona ke lento esibiza ngomsamo lapho ufike khona umhlaba wesithathu lo the spiritual world esithi kwelamathongo the spirit world. Ya lapha in the spirit world sehlanganela nani ne-physical world. Mina njengomuntu emphilayo uma sengifuna ukukhuluma nomuntu owadlulela kuloya mhlaba wesithathu kumele ngibe nendawo la ngiyofika khona ngimbize khona. Le ndawo engimbiza kuyona lo muntu mangicala ngithi mama noma ngithi baba angaphili ngokomzimba leyo ndawo ke ibizwa ngokuthi umsamo. Wona kumsamo lapho sifike sikhulume khona nani ngabantu abangasekho ngokwenyama kodwa babe bakhona ngani ngokomoya. Kodwa kumsamo ke igaba zomsamo ziyahluka. Okay, before siyigabeni zomsamo asizubaba mfana. Umsamo mangiba specifically nje entweni zomsamo. Umsamo ubaluleke kakhulu ngendlela yesimangaliso. Ongokuba nje mangizoba specifically ngidlule. Umsamo indawo nje balekile from ekhaya kini la uzalwa khona. Ekhaya kini esikhathini esiningi uma uzothi wena uyazazi wena ukuthi uvelaphi wakwabani. Kufanele uzazi nomsamo wakho ukuthi ukuphi. Khona uzothi noma kusekukhona isinkinga odibana nazo ubuyela kuphi ubuyele emsamo. Uma sokuzoba khona idlozi olithethayo lithethwe emsamo. Uma sekuba nenkinga oba nayo ubuyela futhi emsamo. Ziyahluka ke indawo zomsamo ukuthi umsamo wenziwe kuphi noma wakhelwe kuphi umsamo. Umsamo mangithi ziyahluka indawo ngichaza ukuthi kuyenza ukuthi isikhathi ube mhlawumbe usetown ake ngisho njalo ukhe emakhaya. Before uzoya lapho ile obufuna ukisho igaba zomsamo. Okay, no, I think moment udone uzoqhubeka. Okay. Qhubeka baba. Kuyenza ukuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi ula eJozi mhlawumbe ake ngisho njalo. Doesn't mean ukuthi ngoba useJozi umsamo awukho eJozi. Umsamo uhamba nomunikazi wawo. Ukuthi wena wakhe endaweni esilungu or noma wakhe endaweni yasemakhaya ake ngisho njalo. Kodwa la uhamba khona kufanele kube khona indawo yasemsamo la wena othetha khona idlozi lakho ebusuku nasemini.
and ukuthethwa kwedlozi noma ukuthethwa kwasemsamo kubaleka ngalendlela yokuthi kunesikhathi lapho ufuneka wazi khona ukuthi ngiyanini emsamo nya futhi uma sekwenze njani emsamo Okay. awumele nje uvuke la usuka khona uvela ugijimela emsamo. Umsamo enye into ebaluleke kakhulu angazi ayifanisa nani. Umsamo ubaluleke kakhulu okumele ukuthi mawuzuye emsamo ucabange kayi3 before uye emsamo. And futhi uma usuka lapho uzoya emsamo wakho ube sowazi into ozoyikhuluma emsamo ngoba emsamo indawo ebaluleke ngalendlela ukuthi uyaphinda futhi emsamo umsamo uphinda kube yicounseling kuwe. Kungekho umuntu angazi mina ngithola yini kungekho umuntu enizombona ngenyama kodwa kube khona idlozi elizolizwa yona mawusemsamo kufanele ukuthi mawuhleli khona uyaphahla noma uyathandaza lokho kuphahla kwesintu ake ngisho njalo kodwa uthi mawuhleli khona uphahla uzwa usakhuluma wena ukuthi khona abantu engibakhulumisayo manje ngisabakhulumisa kanjalo khona into engizwayo manje ukuthi manje ngisemsamo futhi nempendulo ifile ukuthi yabona manje labantu engikhuluma nabo ngathi bangizwile usukume lapho sawunayo ihalf answer ukuthi ya ukuthi kwenzakala khona into eyenzakalayo kimi emzimbeni kuqala. Asisiqhubeka babika. Njengoba bengishilo Sonjingase ukuthi umsamo unegaba uyahluka umsamo. Umsamo oqala noma umsamo omkhulu kudlula yonke lemisamo ekhona. Wena muntu siqu sakho. Kanjani na? Uyabona uma ucabanga unenkinga ucabanga wena ukuthi ngaphuma kanjani kule nkinga bese uthola impendulo uyangizwa kune internal communication ngolwesilungu le internal communication usuke usemsamo usuke ukhuluma nedalwa zakini okuyilezi esithi amadlozi akini noma idlozi lakhe likuphethe likwembethe ngoba mawucabanga usuke uphenduleka usuke ususemsamo manje usuke wena usukhuluma hayi indawo ephysical kodwa kuwena emzimbeni bese kuba nomsamo wesibili umsamo wesibili lo msamo wasekhaya ekhaya kuyahluka ke ngamasiko wabantu amasiko abantu awafani kodwa isintu sisodwa khona abanye abantu abakhela isihlahla esithile basibiza ngokuthi iphande lapho bafike khona ke kuleso sihlahla bethela utshwala lapha yana umgayo utshwala bekhulume benzini umsamo ke leyo ndawo abanye bashone phakathi esibayini bathi ngokwesixhosa ke lapha ebuhlanti bashone esibayini abanye bathi endlini yangasenhla ngale emzini kagogo lapha yana labafike bakhe khona umuzi wese bawuthiya ngokuthi umuzi kagogo nakhona ke lo wonke leyo nhlobo leyo yumsamo wasekhaya angithi bese kuba nomsamo ke lo owezizwe umsamo wezizwe yilapho ke uthola ukuthi mhlambi idlozi lakho lifuna ukuhlanganela nawe khona uphupha ukuthi kumele ngiyogibela intaba ngifike entabeni bese ngiyaphahla ngikhuluma nabantu abadala noma mhlambe kumele ngiye ngasemfuleni ngikhulume nabantu abadala umsamo wezizwe lo awukwazi ukuclaima uthi lo msamo lo wakwakhoza wena ubani wena mthiya uzongena kulomsamo ingakho ethiwa ngokuthi umsamo wezizwe bese kuba nalomsamo specifically wabantu abanobizo abantu abane-calling abahambe bayifeza abantu base bayabuya bakha lo msamo lo endaweni ethile lapho kuthiwa kusesigodlweni noma kuthiwa kusendumbeni ngoba endumbeni laphayana umsamo womuntu owahamba wayothwasa wabuya nemfanelo zasekuthwaseni wafike wakha umsamo wokwelapha lo msamo ke ipurpose yawo ukwelapha umsamo wani wamadlozi lene eminye ngithintile nje umsamo wasekhaya ungamelwa yini amathongo ngoba abantu abawazi umehluko phakathi wethongo nedlozi bacabanga ukuthi into eyodwa ingakho kube nokudideka kancane ukuthi ubona ingane encane isiphahla lapha ekhaya kunempunga yasemndenini kunomuntu omdala emndenini sekuphahla nje umntwana omncane lapha akakwazi ukuphahla umntwana omncane phakathi emndenini ngoba lo yamsama ungamelwe yini abantu abadala ungamelwe yini impunga zalapha ekhaya amakhehla nezalukazi ingakho kumele kutholakala umuntu omdala kube uyena oshisa impepho lapha yana masinenkinga sithi wemalume noma baba nginenkinga enje nanje bese shona emsamo. Okay, uyahluka ke ukubamba la ngisabuya ngibona unini ikhanda kulento ubaba uSibalikhula ekhulumayo. What's your thoughts? Yebo nginikena ngendlela yokuthi mayithi kuyahlukana emsamo. Imsamo yomuntu othwasile iyalandela kamuva kade la ekhaya bekukhona umsamo
wokuthetha kwamadlozi bekungenamuntu othwasile kodwa la ekhaya belithethwa idlozi belithethelwa kuphi Umsamo to show that ukuthi ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ekhaya kini akekho othwasile kodwa ekugcineni kwakhona kufuneka ibe khona Umsamo la kuzothi khona uma umntwana wala ekhaya sekagula umntwana wala ekhaya sekasenkingeni umntwana wala ekhaya sekufuneka asuka aye eJoburg mhlawumbe uyofuna umsebenzi before azophuma akavela aphuphe yena ukuthi namhlanje bangibizile ufuna ngihambe or namhlanje uyofuna umsebenzi funeka aye kubantu abadala njengoba ngicabanga ukuthi kuleli viki elizayo ngiyahamba ngiJoburg so ngicela abadala bangiphahlele Umsamo ngizokwazi ukwenza njani indlela zami mase ngifike eJoburg bese ziyavuleka ingakho ke bona abantu abaningi isikhathi nesiningi uthola ukuthi umuntu impilo yakho uyayibona ukuthi iza kahle ihamba kahle futhi lento le yakhe kodwa egcineni kwakhona kukhona lazimosheke khona izinto ngoba kubhimbaphi kubhimbe Umsamo kufuneka izinto zonke zilungiswe kuphi Umsamo ikey kahle kahle mase sikhuluma isinto esigcwele Umsamo isikhiya somuntu omnyama kahle kahle ngiyaxolisa kusho njalo because mhlambe khona abantu abangazwani neMsamo kodwa Umsamo isikhiya somuntu omnyama angazo makezwakala yini ngiyakuzwa ke before I pose the question ubusaqhubeka ngakubamba ngoba ngifuna ukuzwa ubaba ukuthi uthini ungaqhubeka la ugcine cha bengisho nje ngithi Umsamo ihlukana igaba eziningi asikwazi ukuthi nje masithi Umsamo singabi specific singaqondi ukuthi sikhuluma ngamophi ngoba uma singayihlazi kahle lento le abantu abaningi bayogcina badideka uyayibona njengoba ngenze umzekelo ngathi kuwena awukwazi ukuthi lapha ekhaya ngisho noma ungathwasa wabuya lapha ekhaya awukwazi ukushisa impepho Umsamo wasekhaya kunabantu abadala ukuthi wena mhlambe umbathwe idlozi elikhulu lapha ekhaya usuzoba umakhonya lapha emndenini sengikhulumela koza kwethu abasebenza lo msebenzi osusebenzayo ngoba abantu baya uthole sebuye ekuthwaseni userula ngala endumbeni userula ngisho nalanga oza kwethu ke lapha yangithola ngoba nabantu abawazi umlando nesintu ukuthi sihamba kanjani bayamvumela ukuthi ingane encane ikwazi ukuyokhuluma bese ibhimbisa izinto ke njengomnoyithesho lapho ukuthi kubhimba izinto ke ngoba Umsamo ngisho noma uhamba uyothwasa ukumele wenzelwe imvuma kufa noma imvuma ngulo ngokwesixhosa kuwona lo Umsamo lo ukubonisa ukuthi lo wasekhaya uwona Umsamo oyisisekelo esikhulu kunamadlozi wonke ngoba amadlozi ayizithunywa zamathongo uyangizwa masithi nje idlozi sikhuluma ngalabo abathunywe yini amathongo abasuka kwela amathongo bababuyisa ukuthi hayi hamba ongena kulomfana bese ubuya nalomsebenzi nalozi bese eza ngobizo kumina nangesidlozana engithumela somewhere akwazi ke ukuthi ungathatha idlozi ulibeke ngaphambi kwethongo so ithongo is the father and then idlozi is the child ithongo idlozi elilele kusho ukuthi ithongo umoya womuntu owendele Umsamo wafike wathola ukuphumula walala ubuthongo obungaphili ingakho kuthiwa amathongo labo bantu okay my question is ithongo is bigger than idlozi cha angikwazi ukusho njalo okay thank you angikwazi ukusho njalo okay baba before ngiqhubeka ngambe khona ufuna ukusho la yebo ngifuna ukuchaza la entweni enikhuluma ngayo manje iqondene nethongo ithongo liyenzeka nangalesikhathi umuntu uyathwasa noma akathwasi uyangithola kahle yingakho kubalekile ukuthi Umsamo lapha makuzoyiwa khona nasendulo kwakuya umuntu owayekhethwe idlozi noma ekhethwe abantu abadala bala ekhaya ukuthi lo muntu uzohamba asikhulumele la ekhaya angathi manje yazwakala lo muntu uzohamba ayosikhulumela la ekhaya ukhethwe yini ukhethwe idlozi omunye umuntu uma ekhethwe idlozi ngaphandle kokuthwasa ukhethwa idlozi spiritual uyaphupha noma uyaphuthwa abantu abadala bala ekhaya unjengomntwana onesiphiwo kodwa kungesisi isiphiwo sokuthwasa angathi uyangithola yini unesiphiwo kodwa kungesisi isiphiwo sokuthwasa unesiphiwo nje sokuba abe umthethi wedlozi noma abe leader yena ula ekhaya ngoba njengomuntu onjengobaba omncane noma auntie lo muntu ozobe ekhethwe idlozi ukuthi ubani umhlobo bani kodwa lo muntu ozobe ekhethwe idlozi ukuthi angakwazi ukusikhulumela Umsamo yingakho ubona ke noma sekufika isikhathi sokuthiwa wena uyathwasa angithi
wena uyathwasa uyingane ekhaya makufika isikhathi sokuthi uyathwasa kufanele kube khona isikhathi la kuthiwa kubuyelwe phansi kuyohlalwa phansi ngaphandle komuntu ozothiwa makuthiwa uvukelwe amadlozi noma wavuka ebusuku ehayiza kuthiwa walala kwelinye ilizwe waphapha amaseka lapho lo muntu leyo kuthweni abalapho kulilizwe noma bengamazi bengaze ekhaya kwabo lo muntu bavuka ekseni bambuza ukuthi ephaphamile uphuma bechaze lo muntu bese ke ekhani bezoza kubazali babantwana basho ukuthi umntaneni usimbone ehayiza wazongena ekhaya kithi njengenhlobo ebeyenziwa kudala namanje kwabanye sekhona ke leyo nto leyo kodwa isikhathi nesiningi umuntu mayezazi ukuthi wongihlushwa abantu abadala abantu abadala sengitholile specific bahleli phezulu komzimba wami njengoba behleli phezulu komzimba wami nami futhi ngiyabona ukuthi kwenzakalani ezintweni zami before ngizoyothwasa kwenziwani ke awuvele uvuke so decide wena ekseni so thatha ibheki yami ngoba sengibonile sengiyakwasibani wenze njani uyalinda uma ulinda phansi kwesisekelo sabazali angithi umuntu akehle esihlatheni akuseyibhentshisi wehle esihlatheni sabazali ubuyela kubo mawufikela kubo la inkingeni yami niyaziyo ngiphethwe abantu abadala kukanje nakanje bathi abadala siyakuvumela ukuthi hayi qhubeka nomsebenzi wabantu abadala besebenza njani sibuye laphi ke emsamo uqala kubantu abadala abaphilayo benyama bavume then besuya emsamo bakuthathe bona here is a question now both of you one you don't have abazali yebo imhlaba esiphila kuwo siyazi senezinto ezenzakalayo that's one question. The second one, ubani owenza umsamo? Owenza umsamo. Nikhulume ngegaba ezintathu. Ezine. So ngifuna ukwazi ukuthi mina who is responsible to do umsamo? And my second question, abantu abadala mabengekho. So it's a one question basically because ngiyacanga ukuthi abantu abadala bekho kule khaya. Mina ubani owenza umsamo? And abantu abadala mabengekho kuleli khaya kumiswa kanjani cela ukusiphendela mina lana specific kunjani specific ngomsamo iquestion yethu masihlangana la sikhuluma ngomsamo mangithi mina umuntu ufuna kaphathelwa abantu abadala siyazi semhlabeni kuyenzeka ukuthi isikhathi uthi uzalwa mhlamba shona umzali wakho or uthi uqhubeka naye empilweni ashona umzali but egcineni kwakhona njengoba ngishilo ukuthi umuntu akehle phezulu akusile ibhentshisi umuntu lo unabantu ababili umuntu uzalwa umuntu wesilisa nomuntu wesifazana kunjalo njengoba sekunjalo sebemzelela abantu ashona ubaba wakhe ashona umama wakhe ke ngisho njalo akanamuntu angithi kodwa egcineni kwakhona bakhona bakaboyise bakhona bakabomama ingakho kuze kuthweni ukhona amazalelwa khaya angazi umyangizwa mangisho njalo khona amazalelwa khaya chaza ukuthini awusakhuliswa ngobaba wakho ke manje ukhuliswa ubani umama ukhulele ekhaya kabomama nawe seselapha ekhaya kabomama ulahlekanga kukini lapho angazi umyazwakala yini ingakho kuze kuthiwe noma uzela umntwana mawuzelelwa umntwana loya uza naye emhlabeni ubaba wakhe wakushiya naleso sisi wena uyintombazana makushile naleso sisi leso lo mntwana uyomkhulisela ekhaya kini lo mntwana ufona kuphi ekhaya konina kufanele uzothathwa ngomndlela lo yababa mayiseqedile ukuchita noma ukundinda kwakhe angithi abanye obaba bayazala mabeceda ukuzala abone kahle ukuthi mistake leyo ngenza bese abaleke ngasikhathi azobuyisa khona ingqondo ngalowo nyaka azobuyisa khona ingqondo okwamanje umntwana ufona kubani kumama njengoba bekasikwa kulo 9 months uhlala nomama uzokhula manje adli ukudla kwabani komalume okusho ukuthini kumele kufanele ubaba mayesebuyisa ingqondo yakhe ngonyaka ka1920 abuyisele kuphi ingqondo bazali bakantombazana ukuthi bathola sebeshonile kodwa ubhuti bakhona nabanye bomndeni funeka abuyele kubo mayibuyela kuba batshela ukuthi la ngenza iphutha nokuthi ngishiya umntwana la umntwana wami usibanibani wawumshile nibabuza zonke lezo zinto bese la uzohlawula ahlawula maqede bekuthiwa mhlawumbe umntwana usekhulile sifuna isondlo salomntwana mayezikhiphe zonke lezi zinto lezi sezikhona seyibuye laphi emsamo. So before semsamo kumele kulungiswe lezi zinto lezi. Before semsamo ufuna kulungiswe lezi zinto. Umsamo yikho ngithi ubalekile. Ngoba mase ubuyele emsamo ila kuzofuneka khona umalume or u-aunt or ubani abazobe bekhona lapha ekhaya la ukhulisele khona. Abazothi nangu sibanibani siyambona isigebengu
sesibuyile phela manje akithi bese hambile indlela zazo sesibuyile phela manje sigebengu asisukubalekela lokho ngoba kusalayo kwakhona siyazi ukuthi eSouth Africa sinjalo kunalento ukuthi uzala umntwana maqedwe lapho umshiye wenza ngathi awazi uyidlisilo yikhona imbuzi kanti uyazi kahle ekugcineni kwakhona kufuneka wena uwazi kahle ukuthi njengoba lo mntwana sengiyomfuna lapha ngizohlawuliswa futhi ngizothethisa futhi ukumukele lokho ngoba ufuna bani umntwana wakho uma usokuhlawulisile wenza yonke into ofuna ukuhlawulisa ngayo abazali balo mntwana sebezizwa ukuthi manje sibhodlile sebenzani ngoba lo mntwana ufika la ekhaya sakabiza isibongo sala ekhaya sikanina ubiza isibongo sikanina amadlozi awathethayo awasekhakonina futhi kufanele futhi yingakho bona abantwana abaningi nowadays ngilapha emsamo ba umntwana azalwe mayiqeda ukuzalwa lahlo uyise mayiqeda lapho lo mntwana la ahambe akhulele ekhaya konina azabe na 30 athola unkosikazi amtholele ekhaya konina sibalekile isigebengu or size safa sifele ebugebengini uyangithola yini size safa isigebengu sifele ebugebengini silahlile ingane mangabe singakafile sosigebengu siphinde sibuye sizofuna umntwana masimthola lo mntwana lo kufuneka senze kahle ngoba mhlambe sesibona lo mntwana usehlala kuma because or sekathariseka nemoto whatever sekazana sibona nakukhumbula ekhaya nangu sekayeza akasakhona ukuhamba umntwana hambi lizojonga umntwana ona lo ngibekafuni bekamjonga umjonga ngoba sekabona ukuseka ungubeziyeweni mayisemtholile lo mntwana lo ufuneka enze njani ungubeziyeweni enjalo ufuneka ayoxolisa asizusho balikhulu siyabonga Sontshingasi umbuzo wakho ukuthi ubani oyenza umsamo ya mina lemsamo umsamo kuwena umdali nabakini abakwenzile ukuthi ube khona it's a natural thing nomsamo wangaphandle intaba lezimfula imigede nakuphi lapho uyophahla khona kusuke kuumdali okudalileke lokho umsamo lo wasekhaya wenziwa abantu bomndeni uzoyiphinda futhi mthiya umsamo wasekhaya wenziwa abantu bomndeni awenziwa inyanga ngendlela esesibona ngayo manje umsamo wenziwa abantu bomndeni ibona abakwazi ukuthi bebize izidalwa zibezwe leidalwa ngani ngegazi zibezwa ngegazi ukuthi lo wasekhaya lo ngoba kuqikhona lento ukuthi uzwe umuntu umuzwe ngegazi umbambe ngegazi iqala ngaphambi kokuthi wazi igama lakhe nesibongo sakhe ngoba phela bakhona abantu abangaziwe emsamo ngoba bengenzelwanga amasiko wokubikwa emsamo uyabona ke kodwa ke bona labo bantu ibona abantu abahamba bayolanda izidalwa babuye bawakhe ngizowenza umsekelo uhleli lapha ufuna ukuthi kwakho umsamo ke manje la uthenga umuzi lo muzi abawazi lapho uzalelwe khona usuphumile manje sithi nqiwa leyo nto usuphumile uthenga umuzi kanjena wena okumele ubuyele ekhaya emuva uyangizwa lapho wazalwa khona ukhulume nabantu abadala lapha yana bese ke labantu abadala ke bangendlela yokuthi bathi sizothenga ke uzothenga isilwane ke mfana uyangizwa bese sishonisa emsamo siyobika ukuthi sokunomunye umuzi manje wengane kaSibanibani okhona bese ke kwenziwa lawo masiko lawo ke angifuni ukwachaza kakhulu Phathanani ngoba ngibalekela ukuthi abantu baba yinyanga bangathwasile bese kuba nendlela ethile kusuke kushone ngale bese babuya sebeletha ini icezu lesilwane icezu eliphuma kulesilwane lizodlelwa la bese ke ngakusasa kuyavuka ke kuyothathwa izidalwa empambanandlela seyibuyiswa la ekhaya uyenziwa yinina ngoba kumele nibiza ini ihlobo zenu enizonizwa ngegazi bese ke lo msamo lo wasemakhosini lo oyindumba awuvuki kusasa uyothenga imithi eFaraday noma lebri eThekwini bese ubuya nemithi bese uthu nesigodlo asona isigodlo lesi leyo sigodlo ifuna umuntu wakhonjwa kuyena ongugobela wakho lo wakhonjwa kuyena ngoba ngiyasho ngithi lo msamo wesine ubhekane nabantu abanobizo nabantu bothwaso abantu abangena ephehlweni bese begcine bethwasile lo muntu wakuthwasisa uyena onamandla wokuthi ezowakha ini lo msamo lona kini uyangizwa ukuthi ngithini ngoba lo msamo uletha lapha kini phela uhlukile uyabona ungathi wena ushadele le kwaSibiya umuntu wesifazana la kaSibiya na ungeniswe ngani ngesilwane angithi njengomuntu wesifazana bese ke kukwakho lapha yana uhlala nendoda uhlala nendoda yakho nabantwana bese ukuyothwasa masoyothwasa kumele kulethe ubani umsamo kumele ulethe ugobela ngoba ugobela kusona isihlobo sangale
Uma umsamo lona uzolethwa umuntu wangakini usulethwa la seqabane idalwa ke manje uyayingizwa so umsamo wasekuthwaseni oyisigodlo ulethwa ugobela akekho omunye umuntu ngaphandle kaGobela ngisho nomfoka Gobela akakwazi ukwenza lokho ngoba wena wathi mawuphuma uyothatha lempande ephakamisa umsamo la ekhaya wawungathunywanga kumfoka Gobela wawuthunywe kuGobela Street uyena kuGobela kumele abuye azokwenzela kusho ukuthi ngisho njalo ke bese ke ngizobuya ke lapha endabeni oboyibuzile mthiya as well ukuthi ke nayi ingane ayinamama ayinababa kumele lengane iyophahlelwa emsamo imvuma kufa bese iyabuya ngoba ayinamama ayinababa kuyenzeka lokho sengishola ukuthi umuntu uyakhulela ethi makaqeda ukukhulelwa bese efihlela ubaba ukuthi ngikhulelwe uyangizwa angibathandana labantu bese ehlukana nobaba bese sala nepregnancy eyedwa manje angithi nengane siyaphila kuphi emhlabeni oqala lo bengikhuluma ngawo athi masekaphuma lo mntwana athi angiyi ukuyomnquma ukuyomkhipha lo mntwana ngenze abortion ngizomkhipha lo mntwana ngimuyisele Midrand kunendawo kunebasket inyana laphana labangeke bakubone kwawena ngilahlele lengane lapha bese ngiyahamba lengane makayilahlela lapha unina akaziwa Yes. ubaba akaziwa Yes. nalengane ikhula ingawazi umlando wayo isiyathathwa lengane ke manje uyangizwa isiswaphi ku-adoption bayithatha i-adoption ke ingane isihlala kuphi kwaSmith uSmith ebelungu phela bathande lengane yomuntu omnyama seyagula ke lengane kumele ithwase manje kwenziwani ke lapho kulapho ke sesithi kuphakama izinjula lwazi uyangizwa injula lwazi kusho deep knowledge you understand in terms of ukuthi lengane ilungiselwa kanjani ingane enjalo ayenzelwa lento ebizwa ngokuthi imvuma kufa The adopted one. akenzelwa imvuma kufa leyangane uyangizwa ukuthi ngithini lengane ingena ephehlweni ingenzelwanga imvuma kufa ngoba akekho umuntu ongakwazi ukubiza izidalwa zalozalo lalomntwana ngoba umlando walomntwana waziwa lo mlando walomntwana uyotholakala kuphi phakathi esigodlweni ephehlweni ngoba lo mntwana makasekangena lapha yana sekenzelwa inkamba ezithile uyangizwa ugeziswa ngemithethile ufakwa phakathi kwesambulo imithethile isambulo ezokwazi ukuthi imdonsela umtumbadluzi kanjalo akhandwela amabhavu edligobongo lo mntwana ethi makedla lo muthi lo bazovela kabakubo ngakwamaphupho bese kujike sekwenzelana isiyashayelwa ke ingane ithi mase ishayelwa ke ingane kulapho ke sesondela khona sesiyayishayela kuthi ugajeka isiyashayelwa ke ingane igubhu la uyangizwa bese sesiyayibuza ubani wena hayi mina ngumkhulu sibani uyangizwa khona imkhuhlana khona yenziwa before uyangizwa abantu bangasweki bagajeke bangazi benziwa kanjani uyasuka usuyayishayela ubani wena hayi mina ngusibani uyindoda noma umfazi hayi ngumkhulu owakwabani isibongo wakwabani uzalana kanjani ke nengane hawu uyaphuma kumlando ingane ikhula isiwazi umlando ngoba baningi abantu Phathanani abathwase bacabanga ukuthi bawukhoza kanti ukhoza kusona isibongo sakhe sokuzalwa isibongo sokufuna indawo eGoli ethi thwasa umntwana wesekuphuma osimelani makasikadonsa umlando sekuthola ukuthi ngempela lokhoza akakaza sebenza sekusho ukuba umkhulu omdala ongayanga ephehlweni athi hayi baba wathi makafika lana kwakusimelani kwakunezimpi lengasemuva sase sithatha isibongo sikakhoza ize ngobani ngomntwana ngoba idlozi ngempela likhona liyaphila kodwa uma nje eshilo umfowethu ukuthi hayi uma kunenkinga emndenini uyasonta lapho umama akakholelwe entweni zokuthi imela yophahla emsamo nakanjani njengoba eshilo ukuthi cha kuyenzeka ukuthi aphahlelwe usibongo ofana kuyenzeka ukuthi aphahlelwe abanye bemindeni abakholelwa khona ngoba usasegazini akukho ndlela yokuthi mhlambe umuntu angahlukana nomsamo umsamo vele into ekhona njengoba eshilo ukuthi siyisikhiya sayo yonke into. Okay, before I move, because this is bigger than I thought, but I will tell you why I'm saying that. Yeah. I just want to give you an opportunity to close this, then I will tell you why I'm saying that. Yeah. You do want to say something before I move? Or you fine? Actually, I'm fine for now. Are you sure? Yes, but bengifuna ukuyizwa lapha endabeni yokuthi because I saw who to not sure. bengifuna ukuyizwa lapha endabeni yokuthi uma yethi la umfethu
uma ungazalwa mhlawumbe adoptiwe ake ngisho njalo uma adoptiwe mhlawumbe awubi ekhaya ngithi ngoba kufuke umntwana onjani adoptiwe ayiqatshukwa namhlanje adopted ibikhona nasendulo yebo akusinto yanamhlanje so ngizama ukuchaza ukuthi uma sekuze kwaba njalo futhi still awuphumi ngathi uphume hotela ngizama ukubonisa abantu ukuthi yingakho kuze kufike leli gama la esibuyele emuva manje makufika leli gama lokuthi indlu emnyama bengemelanga sibulala nesodwa ngoba sabantwana abanjani bomuntu okuchaza ukuthini sithini isintu izalwa ebantwini mangisho njalo ngizama ukuchaza ukuthi yingakho lo mntwana somtholile ukuthi umthole adoption uhambile wamthola ku basket or umtholanga ku basket egcineni uthole umntwana nyangizwa mawusumtholile lo mntwana loya uhlala naye kwesinye isikhathi uyancela ancele belele lingasili kamzali wakhe lo muntu unjani ngesintu ugcwele ukuba umzali mayike wadla imali yenye indoda wamkhulisa lo baba lo wamncelisa lo mama kungekho umzali wakhe lo muntu babazali kuye so akazuphuma la ekhaya yothwasa angababikelanga labantu ngenxa ukuthi abamzali noma bengeza ukumphathela okutheni kodwa kufanele bemjikise emsamo wakuko udlile ibelela la ekhaya imali yala ekhaya idlile uzaguge nje abengaka ingenxa yalele belela la ekhaya umama wala ekhaya unayi right ukuthi umntana wami ukuthi ngimthole ngayiphi indlela namhlanje kodwa ngicela ukumbika lapha phambi kwini ukuthi naku inkinga sekadibane nayo ngicela nimsize ngo1 2 3 lezo bese kayithole epheshweni avukelwa amadlozi athola wakubo nalapho futhi kusube kuyinhlanhla ngicela ukusho lokho umuntu mawuzomgajeka bese asho nanokuthi ihistory ubaba manje abangazi ukuthi uMbatha wayisuke mhlawumbe usuke eMaputo something like that noma usuka kuphi kusube kunenhlanhla elinye idlozi laphuma bese lizisho nje ukuthi hayi ngosibanibane ngundlovu wena usathi ugadele uNdlovu elimshoyo ukuthi wase KZN kanti lithi Ndlovu mhlambe from Zim uyezwa wakhe ozothi mawusuphahla uthi Ndlovu boya benyathi gatsheni athi mina ngisugatsheni angisugatsheni kodwa manje utheni uthe ngundlovu nina maseniphahla lapha senizothi gatsheni boya benyathi bathini songa buluka akusoka khona lokho but egcineni kwakhona mawusufika ezimi angeke usaphahla ngalo gatsheni boya benyathi bazothi mina Ndlovu nje kuphelile ngisacela ungena kancane ke sontshingasi lapha kusa kwethu nomnowethu njengoba bengisho mnowethu ukuthi lapha sesikhuluma ngenjula lwazi uyabona sesingena deep uyabona kunezihlahla uyangizwa kunezihlahla fana ukuthi usuke manje ushone enyangeni uthi ngilahlekelwe lenyanga kumele ifunise ini imoto yakho iyazazi izihlahla kumele isebenzise ukuthi imoto yakho idukele ngakuphi kube khona abangazazi uyabona inkambeni naseyiwashweni eyithile mangithi iwasha ngikhulumi ngetshele belungu lenhlanhla ngikhuluma ngemithi yokwasha umuntu yokugeza umuntu ahlambuluke kukhona imithi efana nomthole omkhondweni imithi efana nomdumbadluzi imithi efana nesifumbathu uyangizwa ukuthi ngithini abasebenzisa kakhulu enhlanhleni khona imithi ethile ejulile uma ingane ingajahilwe iyawudonsa umlando wakubo njengoba ukwazi ukutholela umuntu imoto nengane lapha ekhona la ekhaya idukelwe umlando wakubo ukuthi izalwa ubani izalwa kuphi kumele kubujulwe emthini ngizama ukuthi koza kwethu lento lena umuntu akumele angaphume edidekile ngoba eminyangeni umuntu ungena la ephume nesibongo esizodida abantu bathi bayabuza ngalesibongo wagobela wena usazi awukumele vele usazi ugobela ngoba awunalo igazi lakhona kodwa ingane le yona esebenza la kumele isho ukuthi cha mina ngizala ubani kanjani uma sekugatshoka sekujulwa nje sekusikiwa phansi so bayithola ke ingane leyo nto leyo bese masethole leso sibongo isithole ini umsamo wasekhaya manje noma ingaphuma manje iyobonga uStevens noSmith lapha yana ke iyazi ukuthi sengiyovusa ini ikhaya lika baba noma ngiyovusa ikhaya lika mama ngoba hayi wonke umuntu uvusa ikhaya lika baba ngoba umlanjwana ukwazi ukuvusa ikhaya lika baba Wow. Thank you so much. I just learned something when you mentioned that inyanga ikhanda umsamo wasekhaya. Inyanga cha ayikhandi. Ayiwenzi nje Lophi?
umsamo wasekhaya inyanga nje uphuma enyangeni ukuthi hayi anisilethele idaba lapha ekhaya. But does inyanga yakhona ukuthi basize bomndeni? Iyakwazi ukubasiza. Ithi ngenze example. Umsebenzi womuntu oyinyanga. Kuze igama elithi inyanga ngithi siyazi ukuthi it's a month or a moon. Inyanga lesiyibonayo. Uyangithola. Inyanga isikhanyisela kuphi ebusuku. Manje umuntu okhanyisela isizwe ubizwa ngenyanga. Uyangizwa ngoba usuku babonisa lapho bangaboni khona basebumnyameni labantu usuyabakhanyisela. Manje inyanga irule yayo vele ukukhanyisela isizwe ukuthi okay uyabona uma niqala nizoyenza isimo somsamo. Uyangithola njengoba kuhambile idalwa bezikhona lana ugogo usuyakhala ukuthi hayi sesiyathutha ke manje sesiyahamba emaphusheni seqala kubheda izinto bathi hayi nangu lirado lana waphupha ugogo wakhe bathuthana babaningi ngamajazi baphumela ngaphandle wabe seqala ngena ingozi nanani. Inyanga ke yabakhanyisela ukuthi hayi kusuke sekumoshe kumsama ngithi ikhona lento exoshe idalo so inyanga kumele iqale ibeyenzeni ibancedisa ukuthi bathole ukuthi inkinga ikephi. Ngoba bazohamba bona bathi bayolanda idalwa le zingaboyi ngoba phela lana ekhaya ugogo wathi lendlu lena phela kumele nihloniphe kuhlala abantu abadala ethi mase hamba emhlabeni hamba nengane yakhe mhlawumbe umama la ekhaya bese ingane ijika isenza uma ijekala dance la ekhaya bese idalwa ziyaphuma ziyahamba ngoba azizwani nalento. Inyanga yona ukubanikeza iguidance iphinde futhi balaphe njengomuntu osebenza ngemithi abanye beyinyanga ukuthi cha makunomaphehlo amanzi amnyama lapho kumele guqule isimo afaka amanzi amhlophe iguqule lesimo lesi aklini ibala kuze emhlabe landa izidalwa beyibuyise ekhaya azibuyele ebumnyameni. Inyanga yangena to a certain level kodwa ukuthi inyanga isizohamba manje iyelena impambana ndlela noma kuphi ithe ngibiza nina bokhabazela bobani bani bamazela lapho. So basically inyanga kumele ibe nomuntu wasekhaya ibe umsizi ngoba usho ukuthi inyanga iyasikhanyisela. Okay, thank you so much. Sijulile namhlanje. Kwamanches and thoughts. Kwamanches and thoughts. Babukeli bam, I hope you are learning a lot because I myself, Chef Phathanani Mbatha, I've learned a lot from this conversation I'm having with you guys. And thank you so much. Okay, tell me, where umngoma versus isangoma, where is it different? Umngoma and isangoma, where is it different? Okay, ngicela ukuyiphendula. Not a problem. Ngoba ngike ngakhuluma ngalento. Okay. Umngoma ne umuntu owaba nobizo wayongena kuphi emzini womuntu. Okay. Makangena kuthiwa uye engomeni. Not in terms of ukuyogida noma ukwenza ngoba engomeni vele kuyagidwa. Uye engomeni angithi yabona umuntu makasuka manje eshona kuphi entabeni for a circumcision bathi awuye engomeni lo muntu. Kusho ukuthi kwenziwa ama rituals nento ethile nokugidwa konke leyo nto so iphehlo lelo. Uyangithola umuntu umngoma umuntu waya ephehlweni eyophehlelwa lapha yana wagidwa wadla ingoma uyabona amasakhule lokushini bekathi umuntu bangabambi bathi hey dimani unalingoma kusho ukuthi umuthi uyangizwa osekretho othile wadla imithi ethile umuntu omkhulu khona lapho obizwa ngokuthi uyintwaso wase yaphuma ke loyo muntu ke after that process nangokomthetho umgoduso yonke into uyenzile lo muntu umngoma. Bese kuba khona imitation yomngoma uyangizwa isona ke isangoma masithi isa kusho ukuthi it's like isiZulu isa it's like ngoma umuntu osangoma. Leli gama elithi isangoma igama elanikezwa abantu ngoba babona indlela nelevel yobungoma isiyehle ngakhona bese bathi lo ufana njengesangoma lo uyisangoma lesi uyangithola uyafana nje. So the original is umngoma ngempela umuntu umngoma yena umuntu owadlula kuleyo process. Manje umuntu osehlise istandard enza izinto ezithile bathi hayi isangoma ingakho igama elithi sangoma ebantwini besintu nabantu abazulwimi balithatha njengento edelelekile bakhuluma noma kanjani nesangoma ngoba yazi ukuthi hayi uyathusela nje lo muntu lo uyabona kanti makuwumuntu owumngoma i-difference ukuthi lo muntu lo uwumngoma umuntu owathwasa wadlula kuzo zonke igaba zokuphila zobizo wagcina sewumngoma. Isangoma is something that
it's like Isa provides something. Isa. Thank you so much. Yeah, Asisi Isa Ngubaba, Ngoma yo. your thoughts on this question? Impela umngoma umuntu onobizo. Umuntu esesathi ukukhuluma kancane ngalento. Umngoma umuntu onobizo. Kuya ngokuthi lihluka kanjani, lize kanjani. Liyahluka kubizo. Lihlukana kaningi kakhulu. Nekwesinye isikhathi liza nangalendlela umndeni wakini ongacabanganga ngayo. Kwesinye isikhathi uma selifika futhi emndenini wakini lifike lizomosha ke ngisho njalo. Mangithi lizomosha ngichaza ukuthi ebantwini abakini mangithi lizomosha ngichaza ukuthi kunalento yokuthi umndeni mawukhula umntwana babe nalento ukuthi umntana wethu le sizomrula thina ngendlela yethu sithanda ukuthi aphile lempilo le thilithila zayofa. Bese kuba khona isikhathi losokuthi amadlozi ayakuphikisa wena mzala awazi wena. Amadlozi ayakuphikisa wena mzala ukuthi hayi lo mntwana umzele angithi kodwa egcineni kwakhona akusiwo wakho umphiwe. Ngiyangithola ke. Lo mntwana akusiyo wakho umzali wakhe kodwa akusiyo wakho umphiwe. Umphiwe abantu abadala bala ekhaya. Mase bekuphilela abantu abadala bala ekhaya ingakho kubona ke kwenzakalani kwesinye isikhathi ukumosheka empilweni yomntwana makufuneka kwesinye isikhathi wehlelwa abantu abadala lo mntwana unedlozi. Lo mntwana noma sekufika indaba yakhe edlozi umzali uthatha ngalento eyiqhepha zokuthi umntana wami ngeke ayenze lento angifuni futhi mina ngikhulanga ngayo mina futhi la ekhaya yenziwa futhi la ekhaya sisindisiwe la futhi la ekhaya sikhole enkonzweni ethile asisebenzi ngalezi zinto. Yilapho kuxabana khona ini ke manje umndeni kwesinye isikhathi baxabaniswa yini manje indaba yedlozi hayi ngoba bexabana such kuhluleka abazali abakuzala enyameni ukuwehlela ngezantsi ukuvumela laba ababaphethe. Ngeke ngathi eqaleni uma sizalwa sabantu abamnyama sinendlu la siphethwe khona lapha eMsamo. So masiphethwe la eMsamo okuchaza ukuthi ungaba indoda la ekhaya ingakho kuze kufikele la gama lokuthi uma ubaba wakho umuzi kuthi akusikho kwakho lapho. Kukwabani? Kukwababa lapha emzini owakhiwe yimi like this house. Uthola ukuthi ubaba wala ekhaya uyazitshela nje ukuthi hayi yami lendlu ngiyakhile kodwa akusiye yakhe lendlu. Eyabazali bakhe. Eyabazali bakhe kuphi? Lathi yena kukubo khona. Akusikho kubo yena. Abazali bakhe labakhe khona kubo kule. Iyaqhubeka lentinde intambo nje ende. Indaba yomuzi nendaba yomndeni nendaba yani yomsamo. So siza lapha ke endabeni yomuntu onobungoma. Ngazi lokho mina. Umuntu onobungoma. Umuntu onobungoma umuntu onobizo. Ubizwa kwalomuntu kuyahluka ke emzimbeni womuntu ukuthi ubizwe kanjani. Kodwa egcineni kwakhona mase siqukumbela lonke kunobizo lomuntu. Ukuthi lehle kanjani ebusuku lele likuthola useteksini likuthola uphansi kwamanzi likuthola ubusemnandini kodwa kusalayo ubiziwe wena. Uma sowubiziwe uyalandela ufola kuphi emthethweni wabantu abadala abakuphethe. Bese kufikele isikhathini sokuthi ke kuya ngokuthi likhombe kuphi idlozi ukuthi hamba uyothatha umsebenzi wakho. Ngenhlanhla ngebhathi uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi alikhombi kodwa manje liyakudla emzimbeni. Kwesinye isikhathi futhi liyakulimaza futhi inkinga futhi azimanga kodwa egcineni kwakhona wena uyebiziwe. Yilapho ukuthola khona abantu beze bethi hayi nalento ngikhathele ukuyilandela ngoba sengifuthe ngaphalaza sengishiselwe kusengenzweni kodwa kusala lingikhombi idlozi ukuthi ngishone kuphi idlozi. Sengizama ukuchaza ukuthi ke yilapho umuntu ofuna ukuthi ajule khona agxile khona. Lento engithe ibalekile yomsamo yila kuzofuneka ukuthi khole khona mangabe ukhulile ekhaya komama kube khona lo malume ozoba khona ozokwazi ukuthi alokho ekuphahlela wena eMsamo noma ekhuluma nezidalwa zakho ukuthi umntwana umsana ukumgulisa ngalendlela agula ngayo. Umntwana akasuhlupheka ngalendlela ahlupheka ngayo ngoba idlozi masalifikile phezulu kumuntu liyinkinga ngoba uthola ukuthi noma ngabe ngokwe stage ubusuku stage esingathi sithi ukuphakama empilo kodwa liyakuthatha lapha phezulu likubeke phansi flat life Telson idlozi maselifikile phezulu kwakho futhi alikubheki ukuthi uyini idlozi. Maselifikile phezulu komuntu alimcabanga ukuthi konje lo muntu umfundisi idlozi maselifikile. Alicabanga ukuthi konje wena emsebenzini uphezulu kangakanani idlozi maselifikile lifika phezulu komuntu limthatha phezulu limbeke phansi. Kodwa ngikuthandayo ngedlozi uma sowenze indlela elifuna ngayo yona lona
landela idlozi wena ungahambi phambi kwedlozi wena iza ngemuva kwedlozi wena idlozi ihambe phambili khona lizokwazi ukuguide manje into ebuhlungu esikhathini esiningi la esayidini lobunyanga abantu thina ake ngibeka kanjalo ngathi abantu sesiqeda ukuthwasa sifuna ukwenza njani sifuna ukuhamba phambi kwedlozi kanti khona into ezosixaka thina phambili khona angithi khona manje siyaphuza so singaphuza la bese sidakwa mase sidakwile mhlawumbe ukuthi asiyolala akunjalo manje lona lilali ke lo manje ngalalanga idlozi ngakho lizokwazi ukukusiza nalawo ongacabanga khona ukuthi hey ngidlule kanjani la ngoba bengingasaboni ukuthi bengadlula kanjani la and ngendlela bese ngidakwe ngakhona amaphoyisa bengangikhona ukungivimba lapha ngihambe ngiyoboshwa kodwa ngibone nje imoto yami seyindluliswa kodwa ngingasebenzisanga muthi kodwa idlozi lami likwazi ukungidlulisa ngenxa yani uhambiselo naphambili wena weza ngemuva kwalo baba kamakhaya nizwile ukuthi idlozi lingakuthatha phezulu likubeke phansi and idlozi kumele kube yilo elihamba phambili wena ulandele ngemuva not wena uhambe phambili because that's what happening now. I'm going to say it. I'm not going to shy away from that because the way things are happening now, you'll ask yourself, kwenzakalani manje la? And then mina bese ngiziphuzela imath and co. Let's move. Imimoya ethwasisa unengathwasisi. Can you give me your thoughts on that? Okay. Masikhuluma ngeMimoya, ngisontshingazi. Isikhuluma ngento ejulile uyabona. Igama elithi Imimoya it's a plural of umoya. Okay. Yeah, ubuningi begama elithi umoya. Umoya uyahluka uyabona imimoya iyahluka kuyenzeka ngesinye isikhathi umuntu ethi uyothwasise amadlozi okuyimimoya yabantu bakithi bese uthwasisa ilwane. Okay. Yeah, so manje lento yokuthi iyiphi imimoya ithwasa kumele siqonde yona imimoya ngoba miningi imimoya yamadlozi idefinewa ngendlela ezihlukile. Uyangithola kunomnguni kunendawo kunomdiki kunomlozi kunamalopo uyahluka lemimoya uyangizwa kodwa imimoya ethwaswayo noma imimoya enentwaso imimoya yamanguni namandawo kuphela. Okay. Phela iyona imimoya ethwaswayo lena eminye inzuza umdiki umlozi abathandazi amagedla yini yonke leyo nto leyo ayithwaswa iyaphakanyiswa iyahlanjululwa iphakanyiswe ukuthi izokwazi ukuthi isebenze yiyo nje amadlozi amandawo namadlozi wamanguni iwona anentwaso. Ngiyazi ke ngizoke ngiyichazeke lento ngoba ngiyazi ukuthi ama historian mawakhuluma ngamanguni akukhuluma ku documented history kuthiwa amanguni amaZulu amaXhosa amashangani amaswazi namaNdebele basho njalo these 5 nations 5 people or these 5 tribes ekuthiwa amanguni abantu begazi lakini ibona amanguni. Why ngisho njalo abantu bangavumelana nami ngiyacanga na ku comment bazokusho lokho usishona eZimbabwe uhlangana nabantu abamashona yebo uyabathola bathi ba amanguni. Uhamba eZambia uhlangane nabantu abalosi angithi eZambia west of Zambia le uthole labo bantu bayibiza ukuthi bangamanguni uyangizwa. Siyakhumbula nangalesikhathi bekisilo abantu baseZambia bafika bathi ngamanguni. Manje lokho kusho ukuthi whoever wayibeka lento uzodida abantu hayi mina lo wabhala incwadi history wathi amanguni abantu abawu5 ama nations awu5 noma izizwe ezinhlanu lezi engibali uzodida abantu ngoba bese bawucala bathi hawu kanti thina sithwasana amapedi athi kanti thina sithwasani le mabagidi isilopho bathwasa amanguni akuwona amaswazi uyangizwa or amaZulu or in bathwasa amanguni ngoba egcineni labo bantu kumele badle umuthi omkhulu. Lo muthi omkhulu abawudla ubizwa ngokuthini intwaso. Then uma bezofika kuleso sigaba leso kuphothula bedle intwaso kusho ukuthi babe sebethwasisa yona lemimoya lena emiyaphakanyisa asizobaba impela kunjalo. Bathi ke niyazi ke nani endabeni zobunyanga kakhulukazi le ndabeni zomthwasiso kubuye kucake kakhulu ngoba thina zangoma ke ngisho njalo seziphinde zenza ipolitiki lezi zenza ngaphandle zayifaka ebungomeni.
bahlanganisa into engahlangani isidalo. Uyabona nje le ekhulunywa manje ayihlangani nje isidalo. Ngizama ukuchaza ukuthini uma sabanguni njengoba bechaza. Sabanguni sisonke ake ngichaze kanjalo. So uma siyabanguni sisonke noma umuphi umuntu angihlukanisi futhi angikhethi balala dlozi. Futhi uma sizobizwa sesicwelela kulendlu. Whether ubuye eStern Cape, ngibuye eQwaqwa, ngibuye eVenda, ngibuya eGiyani nje South Africa ke ngisho njalo. Uma sesifika la angeke ukuthi ngicela ukuzongena esangoma ngifuna isangoma sani angithi ngiyanibingelela abantwana bedlozi ekugcineni sonke sabantwana bedlozi akunjalo noma ungafika eLesotho akungeze kuthiwa wena ubuye eKZN ukusho ukuthi uyena uyini umakhosi ubuye eKZN meaning because kungenze kube seKZN kodwa ngeke kube kuze kuthiwe uwamakhosi ake ngisho njalo ngiyafanekisa ngisho njalo. But ngenzeka ukuthi ube seLesotho kodwa ngeke kuze kuthiwa funeka enhloko yakho funeka kungene linyeza ake ngisho njalo. Ekugcineni kwakhona yingakho ngithi sabantu sifola under same umbrella body. Sisangoma sabantwana bedlozi ake ngibeke kanjalo mhlambe kuzozwakala kangcono sabantwana bedlozi. Uma sabantwana bedlozi sihamba ngomthetho wodwa kahle kahle mase siyekela into eziningi sihamba ngomthetho wodwa ngoba uma ngathi uyabheka manje kiyo le part yobunguni uma ungathi uyabheka manje uyephehlweni mhlambe ngahluka impande ngahluka le eyenzakalayo yempande kuthiwa impande ethile but egcineni sihamba ngomthetho wodwa labantu bonke efuneka bazodla kuphi kulesithuthu. So umakhosi nothokoza into eyodwa nabo sidlaphi la okay ngizama ukuzala lokho angaze ngizwe kuthiwa hayi ngoba uthwasa amakhosi udla inhlabathi ngoba ubuyeka suke eliqwaqwa udla inkuni hayi ngoba lo usuke eStern Cape udla umbona ayikho le. So why there is umakhosi nothokoza kungendlela yendawo noma yendlela yesintu kulo ndawo osuka kuyo ake ngisho njalo ake ngithi mhlawumbe usuke eKZN uma usuke eKZN imajority nje jikelele kwakunalento ukuthi mawathwasa bakubona umbethe ibhayi awumakhosi bakuthola umbethe ibhayi awumakhosi wafika eLesotho bakubona lisedi angithi yabo so bazi ukuthi la kule ndawo kusebenzani into enje angithi yabona njengamanje esikhathini esiningi mawufika la eJoburg kunalento yokuthiwa eKZN mangisho njalo mawufika khona bekuthiwa uthwaseni lokuqala kudala lokho uthwaseni lo bekuthiwa hayi uthwasa isindawo hayi ihlo sesindawo akusilela la elamashangani bekusho njalo only to find out ukuthi umuntu akabuzanga akahlala ngaphansi wajula wafundisisa ukuthi leli dlozi kahle kahle lisuka yaphi la lisuka khona kuze lihlale kuwe lihleli kanjani and then kuze lisuke lihleli kuwe lidingani kuwe elizoneliswa ngalo yonke eliyifunayo bese lihlala linethezeke kuwe ukuthi uyalisebenzisa noma ulisebenzisa ngayiphi indlela kodwa egcineni kwakhona linendlela elifike ngayo kuwe yikho ngithe ekuqaleni uma uzobuyela kulento engichaza ekuqaleni umuntu akasukuhamba phambi kwedlozi akeze ngemuva kwedlozi idlozi mawuhamba ngemuva kwalo yile lithi jika lapha kunamatshe jika lapha kunamanzi jika lapha kunomlilo wena wenzani ulandela idlozi kodwa mawuzofuna ukuhamba phambi kwedlozi khona la uzofika zixake khona. It's a problem ukubhalisela la okay khona lesisho esithi umgano wenyanga munye Njalo. uyangizwa umgano wenyanga umgano wenyanga munye kusho ukuthi ngizama ukuthini umgano angithi uyazi umgano umuthi ukhona umuntu odayiswa ubizwa umgano bese kulesisho masithi umgano ukuhlangana komoya ne kusuke kugana umoya nani nomuntu ophila ngokwenyama lapho sekuthwaswa kusho ukuthi ngamanye amagama umgano wenyanga munye kusho ukuthi ukuthwasa bomuntu kunye singabizana thina ke sithi hayi laba othokoza kahle kahle uthokoza isibingelelo amandebele athi thokoza isibingelelo awukwazi ubiza umuntu ngesibingelelo bese uthi makhosi amakhosi ama-chiefs nama-kings hayi wonke umuntu ongena eyothwasa eNatali usenama-chiefs namakhosi noma singawudonsa ngasemuva vele bakhona ngoba sonke isibongo sake sabusa in history uyangizwa kodwa-ke mase kuthiwa amakhosi kushiwo abantu ngoba usuke enza ngosiko lwesiZulu ethwasa ngokwesiko lwesiZulu kuthiwa amakhosi leyo nto seyipolitiki sontshingasi cabanga-ke sengithwasisa amakhosi kungena ingane yakwasibiya la uyangizwa
ithi izothwasa kanti imvelaphi yalomntwana besuthi umsebenza kanjani mangithatha ubuhlanga ngigijimisa phambili useyafika lapho usefuna ukungagcoka umyeko usefuna ukugcoka ilinyetse ngoba ziyahluka phela umyeko webesuthu uyahluka nomyeko wamaZulu yangizowabona endlela ehlukile so yonke lento lena iyipolitiki uma singabuyela emasisweni siqonde nje ukuthi wonke umuntu njengoba eshilo zakwethu la ukuthi sidlala esidleni esisodwa ngeke ngithi mina ngikhandela izinkamba ngithi ngoba wena unobukhaladi ithi ngilifaka istrubheri uyangizwa angikwazi ukwenza lokho kumele ngisebenzise umuthi namanzi uyangizwa nginephehlo ngishaye kuze kukhulele idlozi elikuwe uyangizwa so yingakho ngithi abantu kumele babuyele ngasemuva inkinga esinayo ukuthi asisanayo leyo nto yokuya phambili asisanayo uyangithola why ngisho njalo ukuya phambili sekustagnant ngoba sishiye kuphi ngasemuva uyangithola emuva lapha sinayo injula yokwazi ukuthi ukuthwasa kuyini uyangizwa ukuthwasa bani kanjani uyangizwa inkamba isebenza kanjani emuntwini othwasayo uyangizwa zihluka kanjani kunobulawu obusetshenziswa ekhaya uyangizwa hayi ekuthwaseni ngoba ubulawu phela kuyasetshenziswa ekhaya ngicela ungayiqedile ngoba kusamele ibuye yobulawo nenkamba anyway babukela emakhaya I hope unizwile and you had so much fun with me because I had so much fun with these two handsome gentlemen. What I can say, we don't finish content kwa Manches and Thoughts. Yeah. If you want to come back, you will hold it. But if you don't want to come back, you'll finish everything. Yeah. But more than that, thank you so much. Let's do a cheers. Cheers. Siyabonga. But I'm going to have a bad sex for 7 years. So, your advice, whatever that you want to say, because I'm closing this episode now, to whoever that is watching this episode. Mina ngithi bafowethu masiza intweni zikamoya asimene emaqinisweni. Empilweni yami angaze ngibe ku situation lapho kuba ne industry noma mhlambi ifraternity ethile confusing and confused njengasemnyangeni. Lapha sine plurality yamaqiniso la emnyangeni into engenzeki. Uyabona mangake ngenza example kuba fowethu uthi mangake ngibuze mhlawumbe indawo le njengoba sesikhulumile omunye uzokunikeza iversion ethile omunye akunikeza iversion ethi is western religion very confusing ngithi ake sibuyelene emasisweni sime emaqinisweni noma kukanjani ngoba isizwe siyasidinga abantu they start to becoming spiritually awakened abantu bayasuka entweni zokukhohliseka beze ngala isintwini begijimele ngala enyangweni ukuthi babaqondise isintu bese uthola inyanga yona ingazi lutho ayibuyele emuva ikiyoyenza iresearch yazi ukuthi le mimoya engithwasa ibizwana isukela kuphi kanjani yonke lento kuze naye angathatha ukhondolo lolubi uyangizwa umkhokha omubi eushonise phambili ngoba isizwe sibheke kuthina njengabantu ekumele sibakhanyisele kuphi ebumnyameni njengoba singani sizinyanga kubona ngiyabonga siyabonga baba asizwe impela egcineni elami igama lithi njengoba ngisachaza namanje hamba ngemuva kwedlozi idlozi lihambe ngaphambili kwakho kuze lizokwazi ukuthi licontrol noma likurule ake ngisho njalo lizokwazi ukuguide lapha ke endabeni yemoya yamadlozi into yabantu anabedlozi abayazi sukela namhlanje ukuthi asihlukananga siyinto eyodwa sabantwana bedlozi phansi kokukhulu into esicela kuphela eminyangeni ukuzithoba nokufunda nokuqondisisa ukuthi yini siyekela ukwazi nala kungafanele khona sazi mangisho njalo ngichaza ukuthi ke ebunyangeni bethu sikhona kule minyaka yona ekhona le khona ubunyanga abantu ababuthathayo babuse drain uyabona ngendlela okwenzeka ngayo ukuthi ubunyanga this nowadays buye drain la buyakhona buye toilet kahle I'm so sorry to say that kodwa ubunyanga bona buye toilet to that extent ukuthi kwesinye isikhathi ugcina sewungasakwazi ukuthi uziveze ubunyanga bakho nasestradeni ngoba uyasaba ngoba isintu sithini zifa ngamvunye ngenxa yani
ngendlela obona ngendlela esekwenziwa ngakhona kulobo bunyanga kakhulukazi futhi kakhulukazi ngisho nje ngingafihlisi ku-social media ubunyanga lobu babuthatha babufaka edrain ngendlela benza ngakhona futhi buzogcina ubunyanga in 5 years time bungasenasithunzi totally isangoma kwakuyinto esatshayo kwakuyinto ehloniphekile noma umuntu leduze kwayo uyayifana naleso sikhathi esidala makushoniwe wawuthi mabona ihash kunalento bathi gcobisana inhloko fihle isangoma kwakuyinto ecishibe njenganaleyo hayi namhlanje zithi sigida bebeziphebeza ngesandla ngoba bayazibona vele ukuthi hayi into engekho asikho ngendlela silula ngalendlela esimangaliswa ngazi ngachaza ngithini kodwa yikho ngithi egcineni kwakhona into futhi engicelayo ebunyangeni kakhulukazi kumagobela umntwana mayize wafika la ekhaya ngithi ufika ngokuhlukana kwethu asazana nalo mntwana mayifika la uthola ukuthi imbeko noma isimilo into anganayo from ekhaya angazi manje ngizwa yini isimilo imbeko into anganayo from ekhaya niyangizwana ilakho kuze kuthiwa abantu abadala bathi hayi ubolile umntombazane wabantu bani ibolisisu makusho njalo ngoba uzele uzozazinuka yena acabanga ukuthi isisami siyanuka cha okuchaza ukuthini lento ayizalayo noma lo muntu amzela akenzi kahle emphakathini ukukhuluma kwakhe ukwenza kwakhe izinto azenzayo manje into ebhlungu bagcina sebezenza kuphi umuntu asuke nazo into zakhe ekhaya azozenza ephehlweni akasafuna ukulalela akasafuna ukuthunywa akasafuna ukwenza umthetho wephehlo uthe sela ephehlweni ufuna ukwenza izinto zangaphandle mase zimxaka kusasa ngivalwe inyanga kanti umuntu uzivale yena. Thank you so much. On that note, it's a wrap, and thank you so much. Let's do this. No, thank you to Matt and Co, to Plex Studio, to Angu. Thank you so much, guys. I can only do this with you. And to my guest, Agwande. It's a wrap. Oh, thank you so much.